Kenya makiria ma igana rimwe kuma icigo itiganite na makiria cia arithia a mahiũ gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia ni makĩrĩkĩtie mathomo mao na ni ma ũtongoria ũndũmwe na mĩeke itiganite arĩ hamwe na marĩa matũrigicĩirie. Kumana na mathomo maya marĩa makinyanĩirio nĩ gĩkundi kĩa NRT, atumia aya ni mabundithĩtio ũhoro wa gũkorwo makĩhũranĩra ihoto ciao oro ũndũ ũmwe na ũtongoria kumana na ngathĩ itiganite cia family oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkinyanĩria harĩ ũthaitĩri wa marĩa matũrigicĩirie. Training tunataka kwenda 50% ya women ya Laikipia North wao wamepata training. Secondly, tunataka kuweka structure, very good structure ku sustain now. Wasiwe tuna train tu alafu tunawaacha. Sasa tumeambia wa register vikundi mpaka wa register CBO na mpaka watoe caucus kama ile hao watu wengine wanaitanga maendeleo ya wanawake. Tunataka kupata maendeleo ya wanawake kutoka Laikipia North. So kwanza kwa conservancy zetu kulikuwa na hiyo nafasi ya kuwa hawana na mtu wa kuwafunza, hawana mtu wa kuwapatia hiyo mfano. Sisi kama shirika ambayo tunafanya na conservancy, tukikuwa tunafanya kazi na wao, tunaangalia tuko na governance gaps. Tukiwa tunaangalia kuwa kina mama ndio wameachwa, tunajaribu kuwaelezea. Sasa kama shirika ambayo inafanya na binadamu ama communities, tunakuwa required kufanya kitu kinaitwa FPIC. Lazima tukue na prior informed consent ambayo lazima wao wenyewe ndio wanahitaji yale ambayo tunawafunza. Sisi kina mama tumeona tumetambulika sana. Tumetambulika kwa sababu sasa tumejua hata sisi mama tunaweza ingia katika uongozi. Despite the fact that tunakuanga huko nyumbani kulisha, kushika watoto, hata tumejua hata tumepata nafasi tena ya kulead. Tunaweza kuwa hata viongozi kwa sababu tumesoma vitu mingi. Sababu tukihifadhi misitu conservancy zetu tutapata matunda bila kuhangaika. Hata utakuwa unashughulika kwenda kutafuta, utakuwa tu kiketi hivi ni kama ule mti wa muembe umeiva ambayo unaangusha matunda unaokota pale chini. Kwa sababu tutapata ajira, tutapata elimu, tutapata askari, yani ulinzi bora. Mifuko zetu zitarudi nyumbani, tuache kuhangaika na watoto kuhama hapa na pale kwenda kutafuta malisho. Kwa zamani wa Masai walikuwa watu wa kuhamahama. Mifugo ikihama, mama anahama nyumbani, anatoa watoto shule. Anaenda wakati mvua itarudi, arudi nyumbani. Lakini tukihifadhi mazingira yetu, ng'ombe zitakuwa pale nyumbani, hakuna kuhama tena. Mtoto atakuwa akisoma mpaka amalize shule.